account students but you still don't know how to do this document question, come, let's do together. Apakah dokumen sumber yang perlu ditandatangani oleh Encik Ong ketika menerima upah pekerja? Okay, because Ketua Juruan menyerahkan tunai kepada Ketua Ong sebagai upah pekerja. Maksudnya, this is actually a bayaran. A bayaran for upah. Upah is like a wages in English. For example, kalau you kerja part time, so apabila dapat duit itu, there is your upah lah. So boss akan bagi duit, bayar duit kepada awak. So there's upah, like salary lah. Okay, tapi the difference between upah dan gaji is gaji. Okay, upah is by hourly, like your part time. Okay, it counts by hour. But gaji, salary is by monthly. Okay, setiap bulan. That is the difference lah. Okay, so here ada 4 dokumen. So how do you record? So when you look at memo, memo is apabila keyword, giving you the keyword apabila ada ambilan berlaku atau modal tambahan. Okay, macam bawa masuk kenderaan, bawa masuk wang tunai ke dalam perniagaan, modal tambahan, then they will issue the document for memo. Now, bill tunai is when apabila you jual atau you beli barang secara tunai atau secara cek. Meaning you pay now for barang niaga related, mesti berkaitan dengan barang niaga, then is the bill tunai. And then for nota kredit, same thing, you jual atau beli barang but secara kredit. Okay, bill tunai is apabila secara tunai and nota kredit is secara kredit. Okay, and dua-dua ini mesti berkaitan dengan barang niaga. Okay, now last one, voucher pembayaran is apabila you see the word bayaran means the keyword for bayar. So apa yang you bayar? You bayar like something like belanja operasi lah. Contoh gaji, you bayar untuk insurance, you bayar untuk sewa and dot. You know all this bayaran for belanja, then you put into voucher pembayaran. So the answer for this is donkey lah.